Francisco Alamin, papalisan ka sa adult mahusay ESP member, Honorable Maria Custodio. Tukar, maestro. Maria Custodio. Sisigyong kanta ay masunod. Waray ba kundi si Board Member Neil Hernandez, papalisan ka kan Honorable Esther Carduce.
Salamat, Honorable Neil Hernandez and Honorable Esther Carduce sa iyong magsayaw. Ang pag-interpretara sa sayaw, mga oransya.